Tapi meskipun Lisa rek kebeter tade pilihan lain pole mun tak laku dina alakuah edi mapole. Ben ketika Lisa tepang nengeneng ben mila tiba-tiba Hani dateng edelem kabedeen nangis. Akhir Adam pun ajelasaki bahwa Adam ben Hani ria tepang ajalanaki program kehamilan tapi sayang program dia gagal mangkana Hani dia kele mulai edelem kabedeen sengis nangis. Waktu malam tiba-tiba Lisa ngiding orang atuar dari kamar Hani. Sampun yentaren ternyata Hani tepang neku todi se bedeg dere. Cukenan edina Hani cam nyeracam tak gena. Sampai akhirnya Adam pun dateng ben tuli ngala de todi se teku ben Hani. Ben nyuruh Lisa keangkui nyingke tuli tedung bayi edina tade apa-apa. Kadekung tade angin tade apa tiba-tiba Hani abri kelampih de Lisa akatia Hani ria kalau paen de katetian malemah. Meskipun Lisa tak gelem tapi Hani tetap maksa eman daripada tak angkui. Ben cukenan Hani nyuruh Lisa kangkui mesenaki tiket konser ben cukenan tiket hotel karena Hani ben Adam ria entarah de konser. Singkat cerita, bekto Lisa ria ngater mila de lese edina bersitung orang seatanya de Lisa arapa kaki mi gelem teti pembantu Hani. Padahal Hani dia lambe stres bahkan toman matena mila. Arapa kaki mi bengal teti pembantu Hani. Edina kena Lisa pun sajen kebeter saampunah ngidingaki ceritana orang jia. Akhirnya ketika de Pak Eroma, Edina pun Lisa berusaha keangkui tanya de Roy tentang masa lalu Hani. Tapi Dina Roy pun tak abele apa-apa. Bahkan ketika Hani dateng Roy pun tuli nyingke. Edina kena Hani pun akhir kikir de Lisa amar ke arapa kakemi mesen tiket. Edina kena Lisa pun kebingungan amar ke gele senyuro mesen tiket ria ajia Hani tibi. Tapi arapa setia teng lemari mesenaki mi ngamuk mi aki kiren. Sampai akhirnya Adam pun dateng ben metenang binina. Edina kena Adam pun ngebele de Lisa lah ceki kepikiran ajiah lebih biasa jang Adam.